Hello, I am so super excited, guys. I can't get ready to balance in Lady Blue. So, guys, bona ke let's go see Makato today. Ska o see Makato go let's jalo a gotsa Lady Blue. Hona le tricks I understanding ka motho waka. So, a ke batla spoiler fan, ke batla utlwa o see Makato o reng ho etsala eng. I can't guys ke ready to na hantla go di social media pages tsaka. Le ske bala le bala ho follow because of go Instagram le go TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby motho moholo. So ke kopa join fela o see Makato, guys. Ban wait unkupile maybe say email it 5 times. Nza botsa go etsala eng. Motho moholo le kae? Ke teng kae mama? Ya ke teng mama. O bona le intro ya ka zanka gona o e feleletsa because of ke hopotse go ntshweditse le today bona le mama ka o batlang le wa etsa. However that's boa ke nna le wena. So then here my sisi ke batla ntse go rantla ntlo wena ska thudo mpisitse o mpiseditseng. Oh ne ko biditse hore hey ke tshwere mathata ka monna wa ka. Monna ka ke solang ka go o jola ka next door. So since nje 2 months back o etsa dintho tse tswileng tseleng tse sa tlwaelehang since re na le 6 years mo relationshiping. So o sole ka reng o tshela le usa next door? O tshela next door why o sole? Because like ke le ka bona di message pele ne ka ipotsa gore ke Katlego o feng, then the next thing ka kopa number ya Katlego ka bona e tshwana le ele ke boneng o ya bona. So I get thinking e ba ikopantshitseng o rwetsalang ai so wena ntlantle batla clarity batla o confirm ga ntlantle ke nnete na because ha ke ile ko mosebetsing ha ke khutla ntla makhelwane wa ka a njwetsa gore monna wa ka o fella hona ka mole ha Katlego. So I ditaba tse ngata a ke di latelle but se ntutse hampi no o itse motho molwane askis for kata ke bona o worried la ntse o bone di chance but why I stop ke will stop but then tso utlwa batho mhlomong mbo makhelwane ba ntse ba bua ba ne ke motho o tsamayang ka mosebetsi ke sebeletsa kwa magoeng ha ke khutla ka mo ke khutla ka di weekend or after fortnight wa bona jwalo le okay motho mo lo ska o tshwalo ke kopa o sendele ntho tse le go kupileng tsona. Okay ya o ska bua ka tsona camera tse go kupileng tsona then after mo ke tlo kgona etsa mosebetsi wa ka o re ke tla after matsatsi o re ke tla after 5 months or after 2 days or jwang ha ona bothata but as long as go thusitse o thole monna o wa hao o febela sa mannete le o so ba reng ke Katlego na ane so ke tlo make sure my sisi ke tlo make sure o re ke a gutla ka leboa aus ke kopa lo etsa mosebetsi wa ka no ke o bona go kgathatseng ha ona ntse botloko ska motho o tshelle le makhelwane but you know a ke so I confirm a ke tsebe nna nka se re ba utlwana nka se re ba eng till ke qeta ka evidence aka ke le bua he my sister ne le buile ke le bua motho mo le kopa o tsamaya nna he thank you shebise ke nka isa ke re la bona gore ke tlile ko my sister ngoletse mona a wa tseba King Lady Blue ke suspect gore motho ka one cheatela ene ba bo makhelwane ba re motho ka o ntjollela le ousi wa next door. So ntse tlo etsa no guys ere ke lo investigator ke bona rantlantle my brother o febezela rantlantle lo usa next door jwang ke le jwadi tsore ke tlo thola mo hae o nwa tie o tshitse kapa ko thole o nwa cold drink e bata ke re le mo next door wena na ha o jola blue again wa fihla ke le rata ka fela guys and I'll see you in the next episode. Yes baby. Hello guys, I'm so super excited. I can't get the jwadi tsore tsa ke ngoletse ke my sister mona ska ke ngoletse ke my sister mona guys
ke a hopola last time o le jweditse go tseba keng hana bua lona go tseba keng wa suspect hore motho a wa mo cheatela so taba e ke itshwereng e bohloko haholo bane o se ha tlo e bona o tlo utlwa bohloko because of itlo ba taba SI a yena as I expectang go a ke tsebe ke be jwang a khone o bua because of guys ibima taba e ibima so e re ke joine my sisi ka mo ke utlwa go etsahala eng ke mo fe evidence o swa ka le kae ke teng ke le bua my sisi ke gone o thola ke gutla ke bile ba kopa last time go batla evidence yeah so yeah my sis for baneng ba sa o shebella that other time ke kopa ba jotsa lebitso la go mang yes nna ke di makatso ka lebitso ke dula ko ina daily okay yeah because ba ke re tshwantse re hopotsa di viewers tsa rona gore ke o se ntse le mopolo ke o se mang o se di makatso da sa ilantse ke iqala show ke zang ka etsa so o se ke tlile le evidence bathong ke bohloko today ka ntse ke lo bontshang yona ke bohloko le pelo ka bile ya shaker mara dene e re ke bone because of that other time ene ke fitla mo o mpontshitse go dula ka ya ke so ke ile ka makala ke bona go tjo monna ha o etsa ntse makatsang tjena yo a ke bohloko maisisi e re nna ntle go bontsha ntle o tlo gona go bona bathong batho ba bontate ba bang e seng kaofela ba etsa ntse tsileng ba rata bofebe go pa bona ke ipontshetse wena wa bona mohlolo mokana go pa bona limi yo hai ke mang oso ke Katleho re se ka kgathala Katleho ke eng ya o le tsebana jwang le Katleho cause le nna ne ke investigator ne ke makeso ha u fimo ke makhi bathong mo aisane a go botse maka a go botse story ene relationship o le Katleho jwang my sis batho ra phedisana o itse le Katleho but nentse ke suspect ntho e kaofela as much as ke le ka ngwalla hore ai nkare taba e a isa e utlwahala hantle bane le mo strateng ha ke tse ke tsamaya ntse ke utlwa taba e jwanong ai ya makatsa e ke bonang jwale ai like ne ke makese o usane o tse ha ke investigate ke expect le ga buti o ya ho hona mo fela next door handland basa ke motho mo le ke kopa re because of batho ba ska go bontsha ba mo next door mo ba qetelletseng ke kopa re lo bona because ha ona ntho ka yetsang mara kopa lwana la majita babon le cherry kebere fanayit umuntu akuskebere la majita babon le cherry kebere umkado umuntu akangajuli ala wasonyela la umkado umuntu akangajuli ala wasonyela la fanayit umuntu akuskebere my sis wait uno go tsa go ikana le ezo my sis o sebete sa o tlo nlata ha ka tlo my sis ke bona le di understand la my sis ke batla o makatsa ke monna mo tshano le next door o na le ngwana ka hanyane o dimakatsa hanyane o mo hlatsa le di underpenda le di washene ka monna tshong monna mo wa ba wena wa tshela wa tshela tsa nka monna ha o mo hlatsa wa shaka ka mkenya ka tlong lena ha monna ha o yena o ka ya dulang o ka ya monna ha o tse se ke bofebe jona wa febe o na sibi go touching wena o feba wo
Mamela, Baba, khona into engizusubhlungu ngawe. Unale smile ene wanyonza because of ke smile sa bofebe. O tlo tshwarela motho mo. Ene ke bofebe. A ke rata utho jwalo ba ke bofebe. O ka se go febetse msadi wa. Uchacha. Uswa next to heaven to ba le smile. Hey ukhotangele. Angazi ngafela. Windoda wena uyinja. Ulaya makhelwane wakho. Uyinja. Malume My sis, ke haita libitso le la haole ha o re thakatsa ida drive. Thank you Jesus. Thank you God. Yes my brother le guy. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sharp. Ngibuye emsebenzini narasa angazi ukuthi khambani la. Okay, muntu omdala I'm so sorry. Wena uma mina hayi nayi intombi yami nayi la. Le limele ku braai. Ethathela abantu amadala. Respectness. No, sicatshozalo my sis. Kichacha. Lo sinze ngenxa yakhe bhuti omdala ngoba simthola anendoda yabantu awasha iwashini. Angazi ukuthi le washini impahla zakho ezakhe. Wena bitch. Uyayivuma le? Wena bitch wena. Uyayivuma le? Wena. Kanti umntana kabani lo? Umntana kabani lo? Mina mengisebenza wena kahle. Ngiyakukhatha no. Mina mengisebenza niyafela. Wait, yeah. Ungakhuluma. Yabona wena. Yabona wena. Yabona wena. Yabona wena. Ubanga shapiwa. Yabona kushewa lo. Mwana wena kushewa wena. Yabona kushewa. Wena wena. Wakhuluma. Nasha! My brother! My brother! No! My brother! My brother!
Ukhohlakele wena ntombazana. Ukhohlakele usifebe. Zasowe ngabantwana engathi ukuzala yazini. Uyinja yongonyana Sikhathele umuntu omdala. Mina ngifuna ukubuza namapholisa. My brother wait. My brother wait. Kuthi muthile my brother. Ngicela nivulelele. Wo ngicela ukukhuluma nani ngoba ngizobetha. Zokubamba we. Ngasho ngaphuza. Ambani. Wait my brother. Wait. My sister. Sibonisa umhlaba ukuthi yenzani wena. Isabuya. Ngibufebe namakhulu nakelana ke le bona. Ha ke se o kopa di-flower. Hayibo. Wena so kupa yena uhora la ulimale. Ausimakatso hanyane. Zonya. Ke mange pele ke tsamaya ke solve mathata. Ke ntwa mang? Ke ntlo ya ka. Kopa o botsa Asi di-question. ya buti. Kopa o botsa di-question. So why o mo kwalla monyako? Wa feba tatilo kwalla yena monyako. O dutse le monna ka nako eo. Ke tla mthola galang febe. O dutse le monna Kilo wa ka. kwanto feba. Qala wa tseba Na o hangata. kwankona. Hangata. So why o lata monna wa makhelwane wa next door monna o so. Why tlamehile o tseba? tsana le ena monna. Ene ke isa taba e ya hao ya o siwa bata. Ha o so ka mo taste mara o ba Ka bata. monna ha ya re go betso ntse tsa ntlo ya. A tswa jalo. Monna o ke o msadi wa wa bela bana ba ba. O setsane o tlo qhubeka le uso o febesela. Ala ka tsamaya. Abe ngwana fa. Wena wa swabile. Ha ke be ngwana fatsha se ngwana. Abe ngwana. Wa swabile. A ga se wa hao ngwana. Asa ka ngwana. Batho ngwana o mo sapotile ba mo shebe wena. Ebile o tshwana le firstborn ya ka. Ngena le 2 years. Hayibo. Mame, o botsadile ning bo febe. O qala o feba ne o ka buto Ha galo ke febe. febe a o se ke lerato. Ke le ga Ke bo febe. Yes. ba o tshitele monna o ke le ga. Ai ke lerato. O ngwana o tshwana le Firstborn ya ka. Ke senepe. O tshwana le firstborn ya wena. Ke re tshwi. Wena o rabishi ampi wena. Ke rubbish ya ka. Khalomile ka go benyupa nna. Hayibo. Ka tswala. Ai, Asa ngwana ka o. Ke ba ka o tshwana le wena. Asa ngwana ka. O jwetsa mosadi wa teng gore ngwana o tshwana le firstborn ba. A ne ba ka di ya motho. Eh, ha tsamaya, ka matlamang. A ke no. O tlo wena sa o tlo dula.
Umbona ufana nami. Umntanami lo umbona. Bawuphika Lo umntanami lo. Awukhohlakala. Batshele umntanami. Mara mayisi. Usile wena. Uyabona na ufana lo. Baba yethu. Awusikanjalo wena wampilisa he. Uya umntanami. Ebathong. Yes. Una 2 years ngizwana naye. Akunanda 2 years. Ngizamile. Okay, wasiya eklinika kakhona ngeklinika. Ngabona ukuthi okay right. Njengoba sihleli endlini singambe nyozama ngaphandle. Nikanela utlwana. Awunataba. Awunatata. Utswala wena. Kama kama mna. Awunataba. Akufile chef. Mamela Mamela wena. Mamela lokujeza something. Wabona liqeba lamside omo. Halitheyiwe. Lokujeza something. Leo ka awusontsala ube kancane ufebile umuntu omdala nasikhathi sokukhuluma manje ngikhuluma nosisi. Liqeba lamside omo. Even if o adula mkhukhu. Hawuthi yena sini. Sothi waza kubaba mfana nami. Nyasithina. Hawuthi uthwantse umshado. Usile wena usile wena. Wena. Hayi mkhulu. Wena bakala kufeba. Wena. Uthatha umntana zomphekisa. Ngicela umntwana mina ke. Ngicela umntwana mina. Ngicela umntwana mina. Ke kopa bua le couple ke yo o kopa o jose abuti wa mjolla ntantle Abuti akusamatla. ijo Ke sekele ga itabuti akusabatla ka. indlu ka bani le puta Ndlo ya. Bekuyimkhukhu izi. wena Kiri ke mushindile abuti ole. Ayetsa bana una le squad sa chiefs. usimakaze kopa za msebenzi ona le squad sa chiefs Alright, wa usametse wena, wa usametse. Una disquat bagana wa hayi wa utlwa abuti ale monna hayo na le squad sa chiefs Alright, mara o yena wa moment wena hantle. Ke o sebetsa nna o tla go tsosa tšhelete ya ka wena Hauna taba. o tseng usimakaze kopa za msebenzi kopa za msebenzi ka kitile o tlo thusa ara ba sine ba ksayetsa o re ntlo a gwa ke tšhelete ya mange Tšhelete ya ka. ya mang wena o sure ke tšhelete ya mange Ke tšhelete ya hae, furniture se ya hae. uno Ke ba go sebetsa mo ndlo. Wa sebetsa o salang wa agila. a ke re lena o sebetsa ka bofebe Ke re motho furniture le nna ke tlatse ka thunga maka. because wena ha o sebetsa ma wena o sebetsa akho le fenisi Sebetsa ka futhi ngiyashada ka bofebe ke a o botsa mo sazonyiwa namhlanje Tshwantse ke bena le taba ngale ba. tshwantse bana le taba ya bofeba bofeba Ba ngwana ka tshware mama. Waza boy. Waza boy. Waza boy. Waza boy. Waza boy. Mina ngingazintana nje phela. Waza kubaba boy. Waza boy. Awuyenza phela. Ephetha ngiyafuna nje ukubona mina. Waza kubaba boy. ake uye kuboyiko Waza boy. Waza boy. alimchimdisa ndata mane Mutsetse ka monte ke sele wena ha o fedile kona ka ba o tsaka monto se rete ina phenna o ska rete ina phenna ha o tlo bala katara ya hao ha o tlo bala katara ya bofeba o tlo bala so in banela ke tla o go rekile di furniture tsa bofeba my brother ngai check it back
each other bofebe ke ene Ai thube. this next door I se bodi pilo ga boteng o so ba fela ene se tsana ba tlo khobeka le o so feba so Tsansa chuthe. Ana ba ka ke ntoma ntse ke ntoma my sis I'm so sorry o ke ntse so but o tlo wa bona tsheke yetsa ke bohloko ba go ngwana ke bohloko ba go ngwana ke kopa fela o bitsetsa traka o pake ntho tsa go tsamaya a ne be tsale e mo kene ma go kene simple yebo o febela monna wa batho ha e tana teng ha o kene nna a ke go tshisa wena nna ke tla sala ka stena sa motse tsamaya skhatela ko wena ke tla sala ka wa tla tlo kopa di flower o sele wena ba tla ba nwe mo di pila ba tseba mamela kopa botsa something o na le heno mo haufi heno ke kae eso ke Soweto ke tlo buisa Soweto no go pakela a monate jwa ke ke ba khona monate fela Gucci ke bona le tse phone ke bitse ntho that guy only ke bitse themba a tla ka traka o tla ke my sister o tla tshisa eng ke tla ka ke tlo re itshisa tlo bona bona ki ba o shabile o tla ka mo le stop mo o tla ka my sister o sima ka go potlo ga sa my brother ke khathetse ke basadi ba so ba nkang advantage ka bo abuti ba o tlo lo sebetsa o jotsa go ngwana wa ngwana hao except ke go tshwana next door o tla di finish o bitu o tshole ka fela ni le ya o fabile next door ke founa na themba go wisa he ke batla mo bontsha a never mo wa sisilo nyambonisa my sis ke ba buang ka phone please okay hello okay wena uthini wena wa tsamaya wena ke kopa go ka ngwana tsamaya ka truck ke go tsamaya wena ni ka nisikiasa kwa nisikiasa kwa monna ne tsona le matla tsoko ba ne la ka di no Ngwana o nile my brother ntotsa ke from bitsa etsa tamba tsebo a ka tsela ke ka samsheng a di tsebile uzosenza ke TV drop ke fridge ke TV ke raka ele ya stand sa TV kwenzakalani ngawe bongishadela lezo wasebenza lethela diflawa le namajala ke le Soweto okay no problem my brother what's ba ke porwa ke lwana no fe ona feva ona haufi mamela ba tsaba wa ikunkela dintho tse tsa ho tsamaya gobane ke a tshaba o tlo sia lena sa o febile so e bile o sena taba o gona mo tebela tšhagateng ya gore le klasala le bolaya so ke etsa dintho di be easy o gona o febela kwa o le heno o lo dulane o tlo gona o tshikisina le seng ke tlo tla o tlo thusa ka protection ke tlo thusa ka protection ona sa ona if I don't know ke tlo tla o sile ke tlo tla a ka busela o ka advantage ka bona taba ani useless o se ke o sa sebeletsa ona useless salam mamela tholwena buti ntho tsela re metsa buti Themba from Street Journal tlo yetsa o tla le tsaka go pakela my sister gore le etso bana ke shebile se ke tshaba letla bolayana my sister ba mo pakela ba tsamaya ke go entse ngwana ka ngwana ha ngwana ne wa o jetsa o tebela le tšhagateng yago so o betere yena ke tsaba ha never o tlo bana ana ba dule hantle wena o ana ba dule selo tella o swa kula ba etsa ngwana ukameka miseko zebra zebra what's zebra bara kwana hospital wena my brother mamela ke kopa ke a wena o sa ngwaleng ba heno ke mang ke a tšheleta o simakatse koparetse so kutsi nshabele my brothers ka le batsa o wetsi wa ntena o ka mogagana o simakatse mamela he o besana ba thusa obane ke bono abuti o tshaba ka sama osi ke bono abuti o tshaba ke bono abuti o tshaba osi o yeah wa mthaba mo control bane ke shebile ga buti nka go yang nyana so ntho ke tlo yetsa go bane ke tshaba ba bolayane le go etsa le re nka osi ra mo pakela so ke go poska hlola lwana ba le stress e o se le up to wena go wena le monna o letsa jwang he ke sa ibatla ntja a ke sa ibatla ke support ke etsa ntshongwe le ngwe ntja Mama, just a tumtana.
Iyaxolisa. Guys, situation e ka tsela e nngwe batho. Ke tlile ke tlo thusa ka mo wa lwana. So le mamelang. Le ska mblamang le bona ha ke tsamaisa ausi o be le re why ke mo tsamaisa. Ke tshaba hore ska re motho a cheata so monna a keng. Ha o ka etsolela hore a mo bolaye o ra etse eng tloba mathata. So that's why ke mo tsamaisa ausi ke re a ha bona so wethu because of ke mo shebile hore ke motho o enjoyang ho cheata ha itsole. So ere ke mo nkeng guys a ke kgone ho explain hantle ke kopa o solve case e abuti Themba wa tla ka thaka re pakela ausi yes baby ane Ausimakatsi motlwele le ena re tlo montsha hao ke ntwa mang o dila ko Ke sa ka stand. ke sa o stand o batla a tse o etsa A tsamaye. o qala ka ausi ba mpakele ka ntse ke re ba febezene then re tla o thusa ka Thank you. Ke kgathetse ke ntate o. ke kgathetse O ntse ke le ke kgathetse ke batho ba febang Ke bula ka le twa. Ke kopa bula ke ita usa. ba emetse track Ke kopa ausi a ke la mpakela ha tswelle na. Ausimakatsi re tlo thola Ai, hantswele. kopa eme ka mo Ausimakatsi Hona ke ita eme mo fela ke tshaba ho tla le Hona ke ita bule ntse tswa. Ausimakatsi o ska ya o ngolle Ke re hona ke ita bule ntse. ke emele ausi le ven kopa la ka etsa so la ka emela mo le fela o be o ga yone Ai vele o beile dintho mo gate-ing. Chacha kwa. Close. O a tshaka banna ka mafaha. Tloa. Ausi motlwalle ko kotlwe ke. ke kopa ska ntena Ke kopa ntlwele ke tinyaka. Ausi ke a kopa ntlwele ke tinyaka. ka o ke sa o fela Ke rekile ka tšhelete ka ke motho mo lo ska ntena kopa o ska ntena nna nna ka o kena enga ya o feba a ka o kenya enga ya o feba nna ke tse feba nna ke o jeditse ntho ya o feba nna ka mo aka mo. Ye. Se bita una vele. mara wena ha o swabi monna next door si man no o ska mo bisa jwalo hore ke sefebe wa feba Ha marorong o duletseng ha ha tlatsa le ntlo ke ntho pelo tsa so guys sentse re emetse Thembane a pakele ausi o se ke teneile eish le motho guys ke le rata kaofela ne kopa fela Themba atle ke tla le bona ko episode engwe ke teneile man mfana o haufa because yeah ausi on temne straight